kadom APSL se tu ke claim game BGP tu mangkudat APSL se tu ke claim game BGP tu tusse APSL se tu ke claim game BGP tu apu himuda labang solam APSL se central committee pen akai antom tisa alang lilam kenangan kontroversi wano lapen ke munit atu kenangan cetan lo labang sok pacetan ni upipan lo pulote parti alam along yang si lahai alam pe mande puterat atu malong episode atum akimang elas doima dode keceng lok kaprek rat atu pulong dudli sedame episode si atum la solang kiwan pa ajadi si pinang rong arlo episode the alliance wala make ni abises namlo sedame episode si atum long ke aghay ang tong ti lapen ke central committee kecelang flat akan kali labang so abises aghay ang tong tidak buji lapan central committee da buji labang salam ke ano tin namang mutin tame na tum na ipulong khap ni nili nengelo gadi election yi dog lo bote APS lal siatu ke klema game make BGP atu ngolong alam thantu tame non ke thanti pun nili social media long nili cetak nak ada tame kopi apa si APS lal siatu game bangke ke klema labang salam lo athema episode se tum alliance dojima avema pulabang so game mangka jong si akha ang tong tipen la son kachun ya pin ya lam jong si abande pote mrs bangeli tong dai ma dira lalong dame episode se alliance pa joni bagi mama ke ang ton si inglong atok anu ang ton sita elaha mrs bangeli tame patimi nongwe bangke patimi nongwe tapat patimi nongwe bangke episode se central committee episode se ang tong tikathar Jemi ad, singago, Jemi ad. Lasa jane si akai antong disar, kami nami some side nted lo. Akai antong disar bangke MAC election pat alang li ready bomb lo. Dapat MAC election na pat bangke akai antong disar pan pihai dunang po. Dapat MAC election na pat bangke alang li ko pima arpu akiman alang li long po. Labangke APSC Central Committee bangse alang li pat ko far. Lasik kadok avera atom nang hudang ne APSC ke eklai besido lapen ke APSC ba ke nomang ke tier tip sido lasi non ke election na porlo chiklo jon ta velo lasi APSC to ke ningi si lapen khaya pharma si karjak akhayang tong kisarta khaya phan si karjak labang solama ke nawe tuma chini non lapen ni tuma chini lo lapen kadok aveta chini lo lasona phase APSC Central Committee tumta khaya si klem lo pasi la tumake atumi nung we bangke la tum 5 kilo alang tum no bangke lam che don lo la penke APSC atum bangke ningi si besi dolo la son taksi India Airlines ka jo ni ba India Airlines ke do bangke long ho LAC tame APSC ba congress senang haipo la penke BGP bangke perempo la si MLA election jong si APSC pen congress nang hai lupote MEC election of han jisik nang po lapan ke akai engtong ti han te hai du nang po lapson na hat sikat do ka we or karbeng long 26 constituency tame APSC chipahai nang po lapan ke council along make itum APSC tu si ruling nang po lasim matha nang ne nang letum kaddo ka we tame APSC bangke no make jipekeng edlo lapan ke ning isi si dolo nona bangke nang atum nang hutai velo la sikaya teng ning arong bokong pen itum kamplem lo na la pen ke itum APSC pa chipe hai dun lo na la si APSC tu game along BGP tu namang hudun dat la BGP adisor namang hudun dat chiklo jona prang nili Facebook ekolong ni chipus lo APSC tu game bangke jeon chiklo jona thi lote MRA election nang li dog lote nili paklang po pala mangke la hele lase non make APSC tu make isiwet sidolo ning binang nilo lape nang tumtame ning karong pen APSC long lip pu labang so a live video nili ke wang lo na tum comments pitha lapen ke nili tame non abang ke camping phan ke bar chupo pusini ta non dokan chibon lo non la dokan chibon kang check si nili ta camping phan ke kidun ko athema tangkal le ke kali khai si ke di kali ma kala दुकान दो ने फरो 1000 के लमजी सेता में ने नॉन ना के दो दिल
khai si ke the bosi ni lisitame election camping upon barpo lasi BJP tu mage itu iltum APS sa gemong naman hudut erlo at hemala tu mage kerem dia porlo apen BJP tu ngi VDT ki tang atumlo lasi 15 years MLA BJP tangahon erlo kaya phang tawe longle ki jor lapen ke chanong chonghu laposon si BJP tu mage ki claim lo pasi non abangke itu non MLA election chipahay nang lapen ke MEC election tame itu cipahay na kayang tom tipan tame MEC election kalang di pada asit ba ready lo aporang le election lang at tarik ka para aporang le lang aposi MEC election nakile lo pata ang tom ti sar tame election tudon po kapag akahay ang tom ti constituency ko na makitudon nang litum alang hante hay na po posi nililabang sa video banan chinurilo kapag not MLA election tame sar jay ka thar Bikroman se laboratory ti lapen ke amachi labelo sakirom hartumate pe haidon po konadma APS se tum ki thura di make congress na vote pinon lapen konadma congress ngi thura di make APS se tum ta vote pinra pe hainan BJP party aphan kick chorna lapen karbeng long tum joina lan hela karno